The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrem near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke berjam, tak sao point rimlak. Just wow. Ka Shillong Municipal Board haringkat kajing senran lang ki pulit bagi nong song snong jong Laitumkhrah kilalai ban Pynpra ki Dukan di Madan ki Badan Lynter ka Surok ba Laitumkhrah ter syadu via begien ya ki nong di Madan la pengkriano syakajaka baka sarkar kala pengkria iki kata ha Brightwell Bangalore ka Badan habaring buat syakajaka penyengkali jong ka Shillong Municipal Board ka Badan hadan kiti Kinong di Madan, Kibatan Kakenhun, jangka Meghalaya Greatest Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association. Kalapan pa wi kacing Sokya, halor karukong penkenria. Pat kacing pensisya menu kibadai Kinong di Madan kiba syerta. Katba ka Shillong Municipal Board pan kalakam babaro Kinong di Madan kila menjur bat pediang balik kini giyo thama kiba ka sarkar kalapan kriya nakabanta jongki. Balayan dan kam lah. Congki bukan semua. Balayan tempat naik yang lain tu. Balayan. Ni balayan dah yang ada. Ini mah. Iperti yang tau ke Iwan, kuwi ke perom kuah kanai pi. Ivan,ไปคอนแบมกว่าลายสกอตมั้งคันตอนฉันแน่พลังนี่ทำเป็นบทเองกันหลักพา Bon sen ki brum juk kli pha ki yang
ตั้งกี่ขมัดพร้อมชนะยี่หยอกพยูได้ Còn Ivan ông rồi cái bên su gà gram mò tọt bún gà gram tem etiar đi pi. Tao con đây nè. Ya khi biểu ngài nè mà. Em khi mà vào tâm anh em già hết. Em sẽ là ngâm sang kêu vào cậu. Em ini pergi yang pergi ke kuat lai ni training ke boleh benai ni mata bau cina bau sains suruh. Ngà có ai âm mà lại. Tang hikai ni suruh ya gini perlok di bawah. Hikai gua nongkong daga sampel desain gua ar dah hikai daga desain mana je dia kan ga sampel desain. Jadi ke cek tu ram sorkar mah. Kampung dah terang lah, laduk mesin dia sikit dah kamu kuat.